Reverend Rugijamo yagambe bigambe bibi yabanagambire nkuyanja y'abakrista yabayeta baha mukoro gwo kuja kuzeciro cha Petero rukwera ahubwo busaba dikoni bwa nombe. His Excellency General Yoweri Kaguta Museveni na bamemba ba parliament okufaha abana beitu abarya heza abo kwa kwisenu babonabona abishyinu babakorese bitashimurwa bakoresibwa byo kuza kubigamba kuza kuvuga mu koko biri ku abantu binyi batunga aza WhatsApp n'ahandi kadotwomo ya hato kweri. Aha mukoro gubageraho kumba hagati y'abashija n'abakaza bari mu bushwere nkakabonero kabakundi no korekana rukundo. Abana bari bahumura hata bari bahumura bari bijumuka kahiye n'umwana wawe kugambire ibyayishomero uko ibintu mutwaro umuntu ushanga amashomero bigatuntuza abana ningari y'ibintu bikorwa kwire bibi by'abana ko bakuru mu mashomero. Dr. Medad Twinama School Director wa Innovation and Technology Transfers ahari Mbarara University kandi wavura yashaba abashijo kurekeraho kunagijura makagabo. Umanya ko ibikere bibiri bigiraki nibijyana amarere ikire kutemberera God forbid konka haru ebikere bitemberera n'abashije bakizireki baruko abo uzongasha ntabwo iki kikere cyatemberera urahagaze igihe mabaza barenga tubigirayo omuswanje mbona tutante gamba omujati omozo wanje mwetu tugambe bibiri omuswanje na nomujati n'omozo wanje. Omuganda makuru nkago omukushaba ko mutano kwa bahakansa ya All Saints Church baharwaho muri Mbarara abikiriza bashabwo kwetantare kibi kibahwero kuba bo buganza haruhanga kandi aba bantu basimo bwe bagenderire kurundana sente zo kongera ha murimo ogukombeke kanasanzi omuntu noboryaho oshango tine choyine konkar hanga kumana kutungura otandisira gusemeneke ohendero ineduka otandisira hankoko oshango inembuzi kuranga abantu baruhanga behireyo kuhereza sente kuhereza ibintu ahabwo umurimo bwo kumbeka ikanasaye namwe umugeri zoba ibintu byone byano ryahereza bwayo abakristayo bakehiga kugira ngo byona bize akora mu Rwanda. Omukushaboku hona abantu bahaburwa kusima ruhanga ahabwe byaro kuba bakorire manya obogoro bwabiro ine na yekeri misiri ejena kuyiwabiro ine kaberi misiri kore warwiro karwaro kahwayo konkarhanga kaputiza na yekaberi ki eri misiri tushaziremo kusima ruhanga ahabo kutukunda ahabo kutukorera nk'abakazi ahabo kutwimutya ahabo kutobusinge ahabo kutuha embabazi ahabo kuba kuzitara embabazi twakubire turhonka abacyara ekansensi y'ukombekwa netekateka kumaraho sente z'uru kurenga miliyoni 8. Omuganda makora abashweri no mu district ya Kisoro bashabirwa kombeka makaga gumere ngo ahabwo kuba makago nugwe musinje gwihanga. Evugambirwe Bishop Kuran Mamudsho wa humwire aha mukorgo kugita Elisa mufutikiza hamwe n'umukunda wa Beata abagitirwa hakansa ya St Andrews Cathedral sese mu Kisoro. Kirango bikomeze ariko cyane cyane kuko batubwiye ababyeyi impande zombi kubona abana baberetse ibirori ariko natwe k'ikanisa turanezerewe cyane nanjye mfakurani ndanezerewe cyane kuba Elisa na Beata. Ariko ubwo rwabusa kandi abantu benshi harigenda bivuze hano kenshi amabweba asema n'ababyeyi babo. Ahabwa TV West nde era Akiza Abdukalim Sengendo na Keta Tuzarirwe.